Ungathini esihlobo sami ma ungathi uya lapha endzaweni yemakhata la kube kwabantu la sebasishiyile khona emhlabeni la kunetithumbu khona. Uthi uyaye uyefika ukhanze tithumbu tibhizi tiyaklina tesule ematafula tigeza titsha tithumbu. Vele ungethuka ubaleke ngeke uthi hayi uNkulunkulu usemsebentini. Leni ngoba umuntu lofile akakhoni kusebenza. Livi lenkosi lithi kukholwa lokungenamsebenzi kufile kusithumbu. Ngiko phela ke sitha sitawuntshuzisa simcibisholo sekushaye sekuhliphile utawuhlala uhliphikile onke malanga ngoba lokuvika lemicibisholo yesitha kukholwa kwakho. Ungabuki imicibisholo ukuthi mingakhi lebhekiswe kuwe, hlola kukholwa kwakho ukuthi kuyaphila yini. Nasi singwaselusuku sakavuka udle. Ngicela sisithole encwadzini yesihlabelelo sahluko 13 eMahubo Psalm sahluko 13 verse 1 na 2. Hawu simakathe utangikhohlwa kuze kube ngunini, utangifihlela buso bakho kuze kube ngunini. Kutawuze kube ngunini ngilwa nemicabango yami, ngifunana netindlela tekuphumelela. Kutawuze kube ngunini sitha sami singehlula. Uyamuva lo mzalwane ngalomthanazo wakhe lo Davide kulesihlabelelo sakhe sinekubalisa. Uthi ubuka uNkulunkulu ngathi umkhohliwe, ubuka uNkulunkulu ukuthi ufihle buso bakhe. Uthi kutaze kube ngunini. Kusho ukuthi kunesikhathi labeka naso emicabangweni wakhe. Bekavukelwa titha anemcabango ukuthi hayi le titha leti kutawuthi kufike iweekend noma kutawuthi kuphela inyanga ngitabe ngitingcobile. NgaNkulunkulu wami kwendekani wangakhona ukuthi incoba waseke sewuyabalisa. Mangabe kunento loyifuna madima uze uyibeke lesikhathi uthandaze sewunalesikhathi sekuthi ngifuna ukuthi kuphela lo mnyaka kube lokhu sekugucukile, kube lokhu sekwendekile. Ngesikhathi lento ingendeki ubese uba nemcabango longasiwo ngaNkulunkulu, wrong concept ngaNkulunkulu. Ubese umgatha uNkulunkulu, umbona uNkulunkulu ungazuthi akakubambisi ngoba sekwengce isikhathi sakho. Ubona uNkulunkulu ungazuthi ukubhacele. Ubona uNkulunkulu ungazuthi akayivi imithandazo ngoba leli goli bewufuna kulishaya alikangeni ngalesikhathi bewufuna ukuthi lingene ngaso. Akusiki ukuthi uNkulunkulu ufihle buso bakhe, kepha kubangwa ukuthi wena ucabange ukuthi uNkulunkulu wenta into ngesikhathi sakho. Yini leyamsita Davide yamkhulula kunasi isimo sekucinzeteleka? Sikuthola kuverse number 5 uthi kepha mine ngethembele emseni wakho. Inhlitiyo yami iyawujabula ngensinziso yakho. Sihlobo sami, nali liphilisi lekukhululeka. Uphume etimeni letakubangela ungasakhoni nekulala, ulale ngekuphumula. Ngesikhathi ubona umnyaka uphela, tinyanga tiphela, solo kungagucuki lutho. Khulula umphefumulo wakho, susa lithemba lakho entweni lode emandla ekuyigucula. Lingisa yena Davide uthi mine ngethembele emseni wakho. Inhlitiyo yami itawujabula ngensinziso yakho. Jabula ngaloku lonako nyalo. Kunekumela kujabula mawuthola loku longenako. uNkulunkulu akubusise. Amen.